Бюхан сылла хайруляға сана ейлері. Педагогическая үлі бетерәне учуталлара малуғын сулғатшы нәхлеген бачоттақ олықтауға Анна Тарасова арылы үйен арай бұт тұппут үлетін түмігін тахарда. Бұлақан кәрчеккеме белетен Анна Дмитриевна анал бұстап кадарайды. Мария Иванова сырдадар. Бу орто дойдуга хаз бирде ки аналлах калар. Антон ки бәйтен жогрун таба тайныта. Бу чакчы да табылды жылга хан ягын түстенеде боллага. Киме харарда йыта солунар ер Антон кимера аналыгар минелегер олгон ухун солунан өрайыннан тиер. Анна Дмитриевна Тарасовага айыр тутар талана кеннигер лугута. Ярыгырабын билигин даганы доборостойет түттен ярыгырак багарабын ки ярыктак боллаганан күнү деле билбет онна беяр дорогу ярды шугай. Анна Дмитриевна тыынча 937 сыллаха сунтар улугун тойбухай нехелегер төрөбүдө. Тыынча 964 сыллаха сулгачы нехелегер көһөн келен 36 сылыстата ого берагаритин катыгар алын сүйө класслар ачынан үлләбүдө. 2-7 сылтан сулгачы нехелеген сухум айыр түмсүчелене. Саха сыр народный артыга Христофор Максимов атынан алтан эңеге кахайката. Үгүс күрактар көрүүлөр кыттылага, кыйылага. Кене ол ырыгыт коханы тере болбата хөрләк тарбага таланна селинен кылынан он арас сака тугун былыргыологон жаган көздөрөр мандык оңоктор оңорор онуттан эннейден көрбөккө боло кенети былыргы сака балаганын серик кенеттен халла тергиллен келбетин көдөрөр сака балаганын же тоюнан оңорон урда оны талана ден элбек боллага Билигин Анна Дмитриевна сүйінен хохон, тойук, алгыс, ахука яптыра. Бәйтін тылдаргар оны мелодиятыгар онтан тақсы ырылақ. Айымнелара амма кытылын поэзията антологияға. Көрсүйі олықта хаптырдар хамурыңтарагар, угайыр омсулған сулғатчы ортоскулатын өрнәтчелерін, онна учталларын айымнеларын хамурыңтарагар кейбіттірі. Мана дағынан санам ейлерден бәйтін хохандарынан хамурыңық тақсы өта. Мария Иванова, Рустам Пудов, Саха телевидениеде, Амма.